Good evening, Ma'am. Kurumjari Northeast Window TV ki dialogue meeting tabi riba puna maputaram na okchiri. Chale ba chahi 2024-25 ki budget ki session da in Manipur ki outer ki MP wina khoi chat ki ba Alfred 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗘 pukhat ki ba wafam sing matang da maruina tham ki basi khoi ki minute taraga khara henba gi timing se de man pukhat ki basi tonga tonga point myamam yaun myamam pukhat ki masida manipur mi kunthra mi la kunthra mu ki chang leibe se da hujik phawda santi pur pangam de tho iba irang si chahi amaga tha mayam ama hele sangaba matam se da hujik phawwa santi pur pangam de justice pur pangam de do betaraga di khoi india gi prime minister sina india manipur gi issue se phawba kon lotion bangam dragadi sangraba matam se da india whole india se kamai lengak sa son tawgri habo fam singa tham kiba loinana tongan tongan da mayam hujik ji tho iba issue sing ki da irang da crisis gi matang da bukhat ki relief game da nupi angang sing wana leidiba economic ki chang sathina koi per capita income se lo tarakpa adagi inflation gi chang na yamna wangkhalakpa flood ki matang da loinana tongan tongan ba khoi gi masamang belong toriba naga frup simang neutral oina leibani loinana khoi gi rahul gandhi na lakpadi india block ka governor ko una ki da bukhat ki ba mana tham ki ba form ani neutral oina leibani he belong to naga tribe and khoi gi chief minister si sindo akanda khudakta immediately sindo akanda kari gi santipur na begit khongthang ki tawdabno haibna tingba tonga tonga form mayam ama yaw haijaba tare haidi ba mhanga tham ki ba minute tara ga khara hen ba baje sesana tham ki ba form sing ki da khoi outer ki mp na bukhat ki ba form sing ki da koina overall le masi kamai ni yeng ba yai kari haina karam karam mong da koina nei na ba ya habna tingba matang da bukhat jarak pani ngasi gi thamjari ba topic ti mp Alfred's parliament speech spark for controversy hiramasi da khana ne na da saru yavi na bi damak ta ku studio da hojileng sin dona lebi di besi ahana makta dai kai komna jari ba oza Dr. RABI advocate MPCC ki spokesperson so biri ba oza taram okchari loina election biri basi ikai komna jari ba oza Dr. KONJENGBAM CHANDRAKUMAR eco and political analyst oza bu taram okchari loina hom so election biri basi kai komna jari ba oza HAOBIJAM GETAJEN political activist oza bu taram okchari ahan badalo ki round jai oza RABI da lak jagi oza hujik thamjaki badum agni haidi ba Alfred ki minute raga khara hena sangba sigi matam se man budget session da pukhat ki ba wafam singsi maroina koina masi overall kamai yeng be masi ba koina kamaina nei na ba kari meeting thambai kamai thambini go masi ekoi gi honorable MP Alfred 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗘 magna ekoi gi India gi parliament ta khoi gi haukiba July gi 30 da magna thamki wafam si ekoi gi masida magna thamki wafam sing si ekoi congress khakki natana Manipur pumbagi yam sauthok chaningai oiba wafam khra oiki aduga masi mahakna aikhogi outer Manipur parliamentary constituency dagi kajabu eragaso mahak se aikhogi congress ki candidate oiba aduga India bloc ki India alliance ki su oiba adna aikhogi India alliance haitare all India gi lebenda madugi da su yamna maki achauba performance amani haina aikhoi dum logani aduga Manipur khakki nate leiba potsi mahakna Manipur bu nahunana masak takpa amadi mahaki even mahaki family lamdam sida indigenous community amoina leiba naga tribe amana amadi mahaki family background na India gi damakta kathorakpa even adu phau yauna soi aduga Manipuri singna haibutare mahaki tanatan Manipuri singna India gi damakta laurakpa India gi mingsat khuding mak adu sumagna thamme yam telaba matamda yamna phajaba speech sama oi haina section kya dagi thagat rak pang haktani ayambana kaigino hai matamda mahakonda parliament ta ihan hana sangba nahan aikogi wasak lorba matungda magi speech phangba sida magna 10 khaba minute tara khajikak yenbado aikogi madu speaker na haiba tare anirak BLP bani adu phawda sumana ma yam phajabo haise tha manga sangsal aba irang loisandaba Manipur gi violence sida aibu minute tara manga khaktangi wangang ba pibadi pifam tho ine haina hai ado tari ba mayam madra yaw parliamentary mayam singna su madu objection tawde yes genuine noiba magi matam sik tawbudu aduga mangna haiba sida agenda yam maru oiba ahum mari pukhali be agenda singdu manunda
magna Manipur gi economy senthum gi phiam yamna phatraba aduga Manipur da ising isau anirak thoktan mayok na riba aduga Manipur da 2023 gi megit ahum dagi ngasi phawba loisinba naidriba conflict violence sida ekoi gi internet keno IDP on leiba relief camp leib sing awaba sigi mayam sigi budget ta reflect tawtaba aduga even ekoi gi Manipur gi per capita income si amna low bada maduda amna achauba taxpayer amadi ohenangai gi tawba si machi anti friendly oiba ekoi anti people oiba budget ni masi Manipur gi khanabi oibdu thamme mathang da bhagna amaka Manipur gi hojiki tangdu leita daba situation sida conflict si after 15 months shura aba sida loisan ba naidrabanina union Home Ministry ki Prime Minister ki level da Manipur ki administration ai bitare legislature sing da so tangai fadana kari da orga sarkar si ekhoi ki kari gumba khradi lokhat aningi aduga madugi lokhat ibai step aduna sarkar si Manipur sarkar uthayu thugai shaibati nataba tawdabo shanti gi wari da purak pa yanangai gi damta shanti hanjanangai gi lambi da yengaga kai gumba khradi khalaningi even Manipur ki laibai MLA yankai even humpu gi manung da yankai ama tongan separate administration ki tanba leikhraga su lemhoi ba yankai si manung da chief minister masasi tongan leraga nifuwa pa lehoi si dagi kainoma khannabi yo haibadune ma ki wa khandu da thoidok pa mana kaigumba Manipur sarkar gi totally Manipur government asi thugai ningbagi natraga Manipur government uthairaga atopa sarkar seman ningbagi adu question mami subta tade aduga Manipur gi shothariba section singsida madu tasengno ki budget nai na bada oibanina budget tayam invest yam pi akon bada mana loisilak para haibse Manipur da tangdulai taba la nangai gi policy amagi suggestion pi bani anamasi overall jeng pamatam dadi mahaki SPC ekhoi gi dol gi MP oina haiba nataba Manipur gi apun miyeng di yengaga yengba matam da duge India lengak na su Manipur da thamliba miyeng hojik present BJP government asina India gi union budget ta Manipur bu mirai bagi mami chauna ta ba se masita sengno ki parliament da mangna puthok pasi ekhoi punama ki yamna laibak phaba amadi mahakumba kaya thoaga kasi Manipur bu ekhoi gi malem gi thakta wangkhat ngai honab da asob thawdang mahakumba MP se ekhoi gi dong ta yamna chauthok chaningai oibani haina ai han berong se thamjage Ujiki matem tango zai kanu lak choge hojiki sta koi gi sigi Alfred ki kanu tham khraba matungda koi gi BJP ki conference ma tong khibani sigi matungda hek taw khra matungda koi gi BJP ki MLA ma tham ki basi masi political separatist tongsin ba political advantage lo bolona hojik ojana pan ki budget ki mafam sima khara yamna na thaira kanda koi gi abarom da chatpe gi mawong da haitare koi separatist tongsin ba maroina CM gi sino gi din tawba gi matang sida adumai tham ki bagi wafam political advantage haiba tare adumai phong tok pag lai ki men du hek mathang matung da koi gi BJP conference ma press conference taw gi da kamai tham bining sai matang gi da masi ekhoi gi all India dana BJP na ruling oiba aduga Congress amadi India bloc sina opposition oiba aduga Manipur people da concern oirak pamatamda handak 2024 gi parliament election gi matung da di Manipur gi whole praja se majority sina amaka kanada leye majority kana lay resmi amna dum bab tare maram di masida MP ani khak Manipur gi phangbada MP ani magta Congress am India bloc ta pi reba sina kanana majority na kanana minority no do Manipur gi concern da dum khangani aduga Manipur gi MP Congress sai ka khiba ekhoi khangmina gadau si Congress sai kar su BJP dai kar su any dol dai kar su Manipur never represent to base adu gi wafam du na thairaga phajaba polama putho di Congress na putho ko gadi madu na khalamda criticize to huda ya di haibgi role that is called opposition ki role do aduneba adu Manipur da opposition ki role se Congress na oidreba Congress na kakiba Congress ki achievement Congress ki performance Manipur ki people ki mandate asigi mayokta kaigumba khar comment piba se masidi masana magagi masana opposition ki role ama lopani haibata re madumakna akhoi gi aduga madu ki issue se
an haktang nong ni ki hoi moi su ngangam mi makoina aikoi maramdi mokoi ki project to candidate BJP ka hondra Congress ka ki na Congress ki MPM no parliament thambadu makoi kai su thoina harau bo oi dabagi thambu em bai adu thoina ke idi madu agenda du di mayam na di thoina neglect lai khrabra maramdi mayam ki interest majority ki interest so mayam na khang bani na haina khala opposition da laibanda na dum di perspective da lengak sa phajana mathau tau da hai ba tare adu da ma gi meeting se dom na klom da gi lak pane bo fan thambi de ai oza chandra da lak chege oza koi handa ki outer ki MP na budget session na tham ki ba wafam sing si pukhat ki ba sing si kadai fau ba koi gi manipur gi miyam na koi gi pamba spits ni haina koi khanbi bi ka main thambi ni handa Alfred kangam kanogi athari se mase koi manipur gi praja sing di mase yamna appreciate to hiba yamna anga ko phangna khogi in the history of parliament ko gano da koi MP singi marakta khogi yamna highly qualify oiba adagi bimon 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗏 ga sing inner ko aduga outer da Alfred kangam thagat pa haibase makhoi dong te khoi dong live phobani aduga man hadak parliament da minute taraga ni thoi hundoi ngang hi basina khoi manipur gi prajana highly satisfied anga ko phangna khoi gi mepung khoi ma ki thamoi da khoi pen kheba mana ka khoi gi mana hai hi matam da khoi gi madam speaker ga hair kan da khoi gi hojik manipur gi crisis manipur da mai hauna hojik crisis oina thoeba manipur da mai hauna sai aduga karigi jamukta prime minister yang bidri bano khoi gi manipur gi praja sing khamtang na ware kaina mana Arunachal Pradesh ki budget ka khoi par ke pita income ka khoi kano ki parliament budget ka manipur gi pik thaba matang da Arunachal na ye compare tor ka na mana hai gi basing da khoi gi jamukta di yamna laibak phabani aduga mahak masamangna Prime Minister Narendra Modi na karigi jamukta why the prime minister he does not like to visit Manipur. He should come and see the grievance of the peoples of Manipur and why he is neglected. And the Speaker, Honorable Madam Speaker, she should inform to the Prime Minister and Home Minister. And he said many nice speech in the Parliament and roaring, and everybody support his speech. At the mana sign of Parliament. Hata akan ban nong sa na law ki ba se ado hata angak pa phang na mana law ki ba se konjen che adi parliament che niki bedan atna hoi parliament le ba congress amadi kano ki ma ki supporter singro suma bu full support pi ki aduga mahak na sigum na torok pai ba se ko ki manipur ki history da puwari da leng dana le horo job parliamentary ani ko adi kanoni parliamentary khogi lok sabha member ni aduga first ever that khogi manipur de ki chachiba singi amadi tamgi outer and inner gi jasu makhoi suma masak thokpa adu hindi english phajana tu na ngang ba khogi lari haiba qualify oiba MP se for reverse amukta su yaw gi deba masina manipur gi jong te di khoi laibak phabani adu mana ngasi Rahul Gandhi na anirak suna manipur da jiri da amadi Chochampur da Moirang da Phobala da khogi redu kem de leiba praja singa siga unadana khogi praja singa unamatam da karimata ahong baleram da ba khogi ahong baleram da ba sahi ama tha ahong mari surbal da ahong baleram da Rahul Gandhi na nungai ta ba phongdok khiba adugum bai matang da su ada udan ma masam na su karigumba mana MP oi bataradi khogi relief camp da leiba praja singsi awa se share to gani soidan mayum da halan gani hana ka mana phongdok amba khoi kakching da adagi relief camp da sel kanda mana ka hairam basing adusu hajik praja sing manipur gi miyam relief camp da leiba miyam antra praja sing asina mana B2 his word thaido mana hagi wadu wasak ngak pa asum boina lehin bado adana mana thabak to onthok pagi mawong da khoi parliament da law gi base yamna thaga ningai ne aduga mase amukta so sigumba manipur gi qualify of MP sing ase sachi bra haine khali aduga mahama samang khoi gi parliament gi budget te sumana khoi Alfred kangam se yam pen gi deba parliament gi budget te su khoi gi handak te su khoi gi sahi ama hena khoi gi manipur gi income da
खोगी सेमिलोन द इकोनॉमी द लो उब यादब मफम सिंग असे सिंगा तम याद खोगी कुकी न ऑक्युपाई तौसिन खिबा खोगी रेस्ट जोन थमदना लो परि लिसिंग यांखै हुमफु लाखि मथक लो उब यादब सिंखोंग चिंगा द लेबा खोगी खुदमन हाइजरब द कनो द मोइरांग गी साइट द अदगी सुमदा यांगंग पोकपी पुखाव अदगी खोई कदांगबन असिगी साइट कुकी न खोगी ऑक्युपाई तौखिबा हाई रेड जोन एरियास द लोसिंग उबंगमदबसिदा मणिपुर गी सेमिलोन द इकोनॉमी दा याम थिन अवाब ओइखियबा अदो अवा सिदा नतरा सरकार न सु खोगी मतम चाना खोगी लाउथो खोगी पीबा याबा मतेंग एग्रीकल्चर सिंग द पीगनि हाजु मतम चाना पीखिदबा असिगी मतंग दसु मांगना गनो असिगुम बसि मतंग दसु महाक मसामना खोई एग्रीकल्चर सिंग असिगी दंता पथोक लेतबा खोगी चिंजाक द मिपान तांगदबा खोई इरेसा खोई इपुरुप सिंग ओहनिंग बमोंग द माना हाइखि अदुगा हजिजिक महाक मसामना सु खोगी गनो सिदा लौ सिंगुबदा खोगी इनकम द सोथरे अदुई मथक्ता अमुका खोगी हदक्तसु रिसेंटली खोगी खुसेमगी हाइगदा लाइबक थिबा इसिंग इसावगे था अमनि मनुंगदा अनिरक चावखिबा असिदा खोगी मणिपुर गे सेमिलोन दा खोगी प्रजा सिंग दा असुब इंपैक्ट सैफु मपीखे मसिगी दमता सोयना खोगी फ्लड एरिया गी ओना सु खोई असम गी इसिंग इसाव दा कायबा जाना महाक मसामना सु खोगी मणिपुर दमता खरा एक्सेस पार लो पार कैपिटल इनकम सिदा महाक मसामना पार्लियामेंट की बजट सैंक्शन द फाइनेंस मिनिस्टर अहेन मियंग संगकदा हाइबदु संगिदबसु महाक मसामना याम पेंदब खोलावगन लाउखिबनी अदुगा असिगुंबा मतिक चारबा खोगी आउटर पार्लियामेंट्री दगी खोगी कारकबा हाइबसे सुगुंबा कांग्रेस की कैंडिडेट असिना खोगी दमक्तदि प्रजा सिंगी दमक्तदि लाइबक फबनी अदुगा महाकनसु तुंगदसु खोगी ट्राम मपुंग फाना सही मंगा सि मनुंगदा अफाफा थबक कयामा वी आर होपिंग टू अल्फ्रेड कांगम many high expectation he should perform and many activities for the people of Manipur. I GETAJEN mulak chege oza koi gi huzik thambi gi basi koi kanona yamna powerful oi by speech ni haina koi gi national media da ka mayam koi gi kano tau ki ba hai ta chat ki ba oi ki ba koi gi kano gi desu inner gi desu koi gi professor bimol akoi jam adu ka outer gi na Alfred chandak si web ne ha ba tare adu ka mamang da koi de gi chat ki ba MP sing na wa ngang da na yamna koi gi assertive oi da ba passive oi lai gi mawong do yamna mana da mawong da koi gi ahong district change sam ka koi uba masi koi gi whole nation ti da ha ba tare adu mai yamna focus bi ba yam strong oba speech pi ba adu mai na hai nei lakchaning be za koi gi huziki Alfred Kangam is Athana Thambi ki basi opposition gi koi perspective te ki haiba tare to from thokpadu lenga na matik chana koi tarokta matang chana paikhalak tabadu ngi meeting du te ki dumai na ngang mane perform so thambi oza ra bina subsan thambi ki ado oza GETAJEN lakchaning basi oza koi huziki matang seida magi speech gi hek nongan ba speech pi gi nongam dai tongan ba paper sing da Manipur gi nongan newspaper sing ga so hai tare ma bu thagat ba magi strong speech aduga fazana deliver to boy sem la ke duga akogi pauche amagum bada akogi duga se sungi leader sing khara na de dum haibati akogi criticism dum lakpagi mong se laiki akogi ngasai separatist da dum tongsin bani haibagi mawong aduga akogi ngasai gi maruina magi neutrality obegi matang se ka CM akogi sindokada bani habi matang se ni yam kana swag areas ne focus tor kan akoi khatang criticism lakpa form se leise loina nai amaka ka hujiki ngasi maki kano da su yaw buse IT gi news da kanona akogi village kuntra taro ki village ki akogi kano singkina condemn tor ise kan village kuntra taro na condemn tor ise kai no hai matam da hujik maitai lipunga akogi mai Manipur akogi lup ani sina July ki tarikh 13 2024 da ngasagi akogi MP akon Alfred si mai social boycott to boy form se lai masida masi yaroi haina koi condemn torokpani toroi se kai kin hai kan mahang na hai ki report se koi gi maitai lipun aduga mai Manipur na tham gi besi mana koi gi budget 24 25 tham gi ba form si illegal koi gi immigrant cookie sing sigi magi destructive oi ba yamna mang ta ningai ba phatta ba agenda sing ki openly koi advocate we support we habagi lakpani sigi allegation che masi condemn torokpan hai ba tare adu masi bu thingak pa tara ga yamna undemocratic oi ba
मौंग ओइगनी लोइना ना महकती लेबाक सिगी ओइना कोइ मणिपुर सिगी थोइबे इरांग सा चोंगबो थौदांग लोकपा जस्टिस पीस न्याय पुरको पाम्बा दुका थातरा मंगा हेलाबा अखोइगी कनो से इरांग सैदा मसिगी वरोइसिन पुरकनबा कन्ना होतनबा दुगुम्बा पार्लियामेंटरियन अमनि हनसु थम्मी पुन्ना येंकांदा स्वाइदा ओपिनियन से कमाइ थम्बिनिंग योजा अहमद अखोइगी नोटिस विंडो यंग वीडियो में प्रजा को का कुनो चरी मैं नसी टॉपिक अछि ने नबि दम तो लेंशन वीडियो पैनलिस्ट अनि ओजा रवि अमदी ममो अमोबो का कुनो चरी मैं ना अखोइगी नसी होसो वीडियो बाइसन सुरबला का कुनो चरी ऑन स्टॉक दिन सुरबला नसी टॉपिक से अखोइना याम कुपना यंग याबा मखलै दो हनकी लेरिबा अखोइगी आउटर मदि इनरी कार्डिबा एमपी अनिसिदी होय बनसादा अखोइना adum fully respect to we aba dum yam honorable oiba ko haitari ko yamna qualify ba dum mp ni habna ko na dum yamna kamana na ngana bufum se dum chumi sidi ko shu yai adu bu hoji dai bi su sida budget ki sai ojara bi khana chuma phaju ba habi khre budget ki na tagana in the state of manipur gi laiba issues ki matang da ko gi mp honorable ko gi mp oibi ba ko gi outer gi respected ko gi sir alfred na thamo bufum du ko gi erna mayam ma dai khoina man thame opinion sin du khoi dum thankful dawi adubu erna kharada magi speech dai na sai khona sum taja matam da point ni yaw malu jarbi ko point ni si man han bhai si point ni si amaru na si naga na achobor wal man lohning bagi intention ma phung du eko naga fruits na number 1 then number 2 cmg resign tawraga di peaceful lakan hebagi magi oiba kan si amasu peace lakan hebi kan si ma phung du ko male mai voice da ko manipur cmg chindu agadi irang hilu shim sujai haibagi magi oiba sam silent oiba am normal people su male insmin je matam da adu bu sorry to correction ojarabi ko adu sai gi energy da ni koina haji koina yengjeri ba pusak si keno hairaga di koi gi library ba outer amadi inner gi library ba koi gi mp sing sitai da koina nataga na library ruling ogira opposition ogira haji si sai areas da koina ngasi topics na ina kan da koi hajening da haji thoibe issues gi matang da loina khoi gi leiba political leaders sing nataga na khoi gi leiba sai ka hani khoi gi bureaucrat officials sing nataga na any kind of khoi gi leiba officials sing da si ngang matam da peace sai bo heji khut pallamang thamo ngang e ba ko isen ko khoi ka su kai de peace pa me khoi ju peace ama porna hona matam da magi justice sama da chang mathau tari ba ojara bi ko justice sam chang mathau tari ba justice si puthok pi ha bi ko han pose puthok matam da khoi ojal friend na khoi ap alfred na ngang matam da su kani loina na khoi mutu khoi amna ngang magi body language magi spirit mangon da ning ba kai ba thamo shok pagi magi pen da mayam adagi khoi gi le victimize ora ba relief kem da le mayam jagi pen da kholau mayam ngang du di yamna yam phajagre yam phajare du di praja sing thamo le potu ngang ido adugi matai da leiba honorable prime minister sing asi ba da silent spectator ne machin ngang da leiba pusak simu pen da thamo du jam chomme ba ko to bu to khona jeni ngi da sai area ji da ngasagi aikoi na maitei gi changbi ha da te ko maitei gi changbi ha da te ja bi kan to bu to issue that lanji ha juti ka da ge bu ngasagi community ani gi ma ka thok pa du gumba khoi gi community war ha ta re ko koi maitei ma di ku ki ani thok ma ta community ani ma thok pa adu gumba conflict ora uhla khoi chak khare ba ko issues ji khoi na jeni ngi da kamaina horpuno karigi horpuno karana horpuno habe se ko shi justice sam changi ko ko sigi last day ko hajeni lebiri ba mayam jina magi point wise puto matunda madugi justice and peace to lana hona matamda ngasai thoi issues mayam do ko gi point pin point mayam do ko point highlight to hon ko leibo ko leibo any kind of leaders mamoko ojarabi hajeni issues matanda maitai community na cookies na tari ba jaga singi lamsi logi hairubra natraga na ngasai gi maitai sing na changal kuki gi yum gi mai tharubra ojara bi kuch namne holai ponji ko habiti khoi am kumna le da puram khoi lai ba ko habiti ta kai phane khoi na any kind of khoi table the space to ko matam dai khoi je peace ni khuji pa me ba ojara bi peace pa me ba mamang da si example kuki naga gi oi bang sagi conflict ma thuk matam da ngasagi sahi 7 years breakdown to ko jati ani ji lunch ko matam da sahi 3 ni pa ne na awar ta ga si hot unda le ko adumana sangdhalakanda ngasagi ani dugi lanji di ngasagi thora justice si ai koi adum yana ba mom ta adum lewin khol singre ba ko kuki ya dharat manipur da kuki ta lanji maitai na first na te bo jarabi first manipur mo thole crime je 3 times sure bani ko kuki paite kuki naga kuki maitai nda kuki na hoba ta ni lan khuding mokse ko ajini ngidna mo na ngasi thole controversy me ami da mo na ngasi changle lan ngi ta chana da ko na ajini ngidna kabiri ba mp sing na ngang bi speech si ekoi sentiment praja sing sentiment awaba pen da ba ore wi susu matang da asagi politically prime minister la wangang da ba khot ba mayam am piu du di koi I will be accept koi accept to yare ba ko thamo la hin koi thoi pen le but koi na hayaning ba si ta chana da ga de sin ai sai mai hambal sai ni ko da bi sin ko ta sing na
थोड़ी लांजी मनपुर इशू कना वहोदनो करी ममी थोड़े जस्टिस तब खुद थुन चंगी जरबी पोसी कंप्रोमाइज पीसफुल लंबी लाखोदी ऑनरेबल होम मिनिस्टर हाईग्रे ममांग मनपुर थोड़ी मसक्सी एक्सटर्नल एग्रेशन यावरे फॉरेन एग्रेशन यावरे इलीगल इमिग्रेशन मैम यावबो इरांग थोन मनेबजी मनपुर चीफ मिनिस्टर की स्पीच फोंग लेरे होम मिनिस्टर की स्पीच फोंग यावरे देन अदुना मरम मरकान बॉर्डर फेंसिंग खारी बनी एफएमआर थिंजली मैज मेमसन हाईग्रे है जरबी को अबे तार सागी एनाजी कोई हाइना पीसफुल लाना होना मतमदा दुगुंबा ड्रग करबार तौरिबा ड्रग थारिबा कंगुसिंग मकुत खुला एफ पार कांदा साइ नार्को टेररिस्ट तौरिबा कंगु मी हालिब कंगुसिंग जे सिगी ओइबे एनाजी मदि खुद थिलंगा मदि ngang ko yadabra hai question ne wadar bilais manipur da drug thari popi thari kangu jingje achi lo na yabra odare be akoina drug thari kangu su salan taw thangani illegal immigrant me amku to noi paira ga le kangu su salan taw thangani taw do praja ani magda hara sunna bisto ina akoi nushina na basila kanda peace le ko highlight issue that ani do ki peace to di nakano irang sagali ba drug thari ba makuta khulai ba pai ga micham hali me alindo hana madu ka do bi ga ga question na ma koi mamo do haim chang e ba koi na ko madu ki posaksi table da ngasi parliament gi le mi phun gi table da pen do me am gi proposal thang pa do di koi yare accept tore ozara bi ko koi pele ani do gi ngasi ngang e ba chai ba me gi feelings thamo do foreign me am do ba do sasana ba dina tre ba ko thamo do ura chaki potu ne ba ozara bi thamo do ura chaki potu ne table thami do gi matai da mu koi na supplement ka happening ba do ni ozara bi kon pa jori ko maram di nakan da drug thar ga le ba mayam illegal immigrant मैम हाजिला का खुलाई पाए तभी मैम जे सिगी रूट ऑफ कोस को मोसिदी का भी गदर के है मसी तसिन क्वेश्चन हम हम चंगी फ्लोर द मको मधुगी पोतो लाकांदनी मधुगी पोतो लाकांदनी ngasi ओजरा भी खोइना ngasi कम्युनिटी मसा 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 मैम ngasi गदरे रोंगमेगी सिलाउसना ngana nan chusampur gi leiriba tangjim khunu tangji kalo da khogi tongji मेन gi दा अखोई फोग ना ngasi गदरे ngasi lambi da खोइना lambi thalla का ब्लॉकेट तोर का ngasi पब्लिक गवर्नमेंट अगेंस्ट द स्ट्राइक तोर ji मंगी नो मोई चंग मयूम चंग मतमदा कुकी जुना ओजरा भी लुपा चामा टैक्स लौरे है थोकी में लुपा चामा टैक्स लौरे है देन अदुगी मताई दो के दौरे मोगी फंग थो गवर्नमेंट की बेनिफिट में आमत फंग दे जहगले ममको सुकुम फुर मसा 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 फुर कुंट्राम दु कुंट्राम में खुंदा मिनरग लेरिबा जाति अदुगुंबा फुर मसा मसा में आमबो लेरिबा दुगुंबा मणिपुर है लेबाक से मसिदर ओजरा भी करम करम मी चंगा द लेजु लिसिंग द लेजु मी साम द लेजु लेजरी फ्रूट मा कोइ रिकॉग्नाइज थो थमी बनिना रिकॉग्नाइज तो फ्रूट बाय कोइना इकाई खुन बि दुम चंग चंग ओजरा भी को and मोना फंगिबा बेनिफिट अदगी मोना मोदा अवाबा थोइ नाम जे कोइ खनमी नोम चंगी तानमी नोम चंगी मोइसिन गि थोरपम चंगी रबि को अखोइ पुना गेरेन तो मिनर कान कोइ लौम नोम चंगी को अदो सिगी नाम याम जि कुमना येंगा मतुंगदा अखोइ गि लेबिरि बा ngसागी काबिरि बा ngसागी इनरम दि आउटरे काबिरि बा एमपी अनिदा ngसागी खोइना मोइ कनो तो बिदि हाबिदि गांबिदि हाबो खनो सदे रबि को तसिंग याम क्वालिफाई नि याम गांबि खुदिं मै खोइ प्रजा मन सिविलियन मोइना खोइ एग्जाम तम खोइ थमoi पेले तबुता खोइ हाजिन ngसागी पीस पोर्न होना मतमदा पोतु ngसागी मनुंग द चेलिबा नकन लेरिबा दुगुंबा ngसागी तवे चेन मैम नुमदे खोइना पर्टिकुलर एना खरदि खोइ हित होन खर लेय बजरबी को करी कि दमत कुकीना चे डेट मे की तारीख अहुम दा बजरबी मे की तारीख अहुम दा मे की तारीख अहुम गी 2023 की दा होरखिबा दुगुंबा मगी पीस रिले थोर लाखिबा दुगुंबा खोंगसिदा मोने एके पार लाखिबा खोंगसे बजरबी मसी टेबल द फ्लोर द खोइ हाइम चंगी बजरबी मधु इंक्वायरी तौनी मधु इंक्वायरी तौबियु अदुगो पिस रिले है का नमने AK47 AK46 पार लाखिबो रिलेजे मसिना क्राइम कमाय तौकिम कोइ सुगु मगी रुचिमे कोइ हाइम चंगी बजरबी मरम जे हजु लाइबे हजि थोइबे इशू जे अखोइ प्रजा मन सिविलियन मोइना अखोइना कुकीना हौबनी कुकीना स्वाइ तौबने है बजे अखोइना प्रजा से लाउजबो वानी तौबु ऑफिशियल इन पार्लियामेंट की टेबल दना तोना गवर्नमेंट की असेंबली की टेबल दना लाउदु छिदि रिप्रेजेंट तो चपि कमुस न थंगदु ने बजरबी को अब तारे गदि लेबिदि बा पार्लियामेंट की टेबल दुदा ngsaigi se IDPO ne lebidi ba ko victimized or lebidi ba ko ki internally displaced person lebidi ko ki lajela lebi pa pragai paisa chinau sing awa ba pien da ba nyam da ba mayam dugi o kholau du man law ba ge matung da kari kamai ma kai no hele kono ha bese masi ta sena ku thinum chang ai ba jarabi ko haim chang ai ba al madu mayam nung du ko na ngsaigi particularized madu pinpoint to wi matung da ngsaigi यम चप चान हाइबिरगदि खोइदा प्रजा मन पेन लगनी अदुना तबक साइ खोइ साइ एरियास मया नगासि पेन दना हाइदै जिदि ओजराबि पॉलिटिकलाइज तौ मान हाइदारे को पॉलिटिकल हुन मान पोट खरा सुम उरपदो उनबा थि साइ मयाम गि पेन दरो खरा मला एरिया द खोइ कन तौबनि तौ मदुसु दुम मनुंगि मियाम उबना मियाम गि वखलना उबना अमनि मयाम उजबना अमनि खोइना उजबना अमनि उजबि दुबदि को अदु मयाम उरि पोतुना मयाम पाम दुम लाक्सिन तौबदो खोइ हाइजनि गि साइ वोट कारगा
पार्लियामेंट असी यौनब अखोइना होनक मतमदा यौबिग्र मतुंगदा प्रजा मयामगी ओबा मैंडेट प्रजा मयामगी ओबा हगी राइट फंगा चटकांदा असी टेबल लाबिरे मयामगी खोइ पेली ताब नुंगाई प्रजा सेंटिमेंट हुर खोइ पुबिरे को चप चाला खोइ थमोइ पेले तबु तबु मसाई मर तुदंग सागी अमका हेना थोड़े इशूजिंग मतंगदा खुद थिनबम चंगीबा को हाइजनिंगी मोदना होरपनी नार्को टेररिस्ट कंबुसनी कमाई तबनो इलीगल इमिग्रेट कमाई तबनो मोने कइदम दम काफेलिबनो कइदम ड्रग थाबे या पीरिबनो ड्रग मयामगी ओबा लिदर कनानो होबसे अदि देनसिगो मयामजी लेइबा मयामजी गनोगी पार्लियामेंट की हाउस की टेबल फ्लोर दुदंग सागी चप चाला खुद थिलंगा हम चंगी ममको मदुगी मतमदुगी ओबा अपियन मदुनी खोइ प्रजा मयाम ngaijari jeduna adugu मयाम दु ngahning magi apam मदुनी अद हजु लेइबा इशूजी मतंगदा खोइ एरना खरे दंग सागी बीजेपी कांग्रेस की अनिगी पॉलिटिकल की है मोनी की पोट उब मान पोट खर याबुद पोट खर लेबगी वाने हजु इशू अखोना हजु पार्लियामेंट इलेक्शन लोहरे हजु लोहरबनी हजु काबी चपी खुद पार्लियामेंट हाउस मनपुर की सेंटिमेंट से नकन अनिमकी नुसीनब लंबीदो ओयरब होना नकन चेलीब अचुम लांगी पसुमदी अखोना खुद थिल्लगा हम चंगी है स्वाइना हम प्रश्न थमजगी बिदम लाक्चगे ओजा अखोगी हुजिकी मरुइना ओजा गिताजेनसु थंबिखरे मयामदा फसा फसा मयाम अखोई पुथोमेदि अखोगी इशूसिगे मतंगदा हबताइ थोइबा क्राइसिस देदा अखोगी माइकै मरी मक्ता अखोगी कम्युनिटी अमदी मैतैसे अखोगी मोइरांगदा पालेंदा यंगांग पोकपिदा ने कंगला तोमिदेगेन हेंदोकपा यादबा अदुगी फ्लड की मतंगदसु अखोई पुखलमी रिलीफ कैम्प दा लैदबा तोंगान तोंगान बा नुपि आंगांग सेंगना कप लाउरिबसे करिगी तादबनो हाइबसु थंबिरमी सुमाइना मयाम थनमे अद लाक्चनिंग जा मरुइना हुजिकी अखोगी ममांगदसु अखोगी कनोना थंबिकिबदा दागेताजेनसु थंबिकिबदा न्यूट्रल ओइना लैबनीना गास मदुना कुकीदा चंगागा नत्रगा मैतैदा चंगाकांदा अखोगी पीस पुरकनबगी ओरि साबगी मरम अमो ओइबा यागन हे पोस्ट थंबिरमी लोइना माना प्राइम मिनिस्टर वहम अमा हंगजनिंगी मदुदी मी अमा लौथोकांदा पीस पुरकदबसे करिगी उजे लौथोप ngamdabna हाइबा फमज थनमे अदुना हाइगिबजे सीएम बिन गासागी बीइंग द ओरिजिन ऑफ द क्राइसिस हाइबनी अदुना सीएम बिलियन लौथोगदि कुना सोल्यूशन से मसी लोइना पुरा मरमदि कैनो one community is demanding the removal of CM community ama kanga removal tawini CM lokthok haibagi demand laine aduna koi MP form se masim lokthok kanda peace pura kada base kada base lokthok tabano haibase solution je koi chief minister oi dawri bra kamain thambini oza aikogi MP oza Alfred na aikogi mana ngang ki statement sida criticize tawbasi particular section nama haibetare political party gi shu all political party duna haidi BJP na yam chauna protest tawdana BJP na mado anti people loiba proposal ni natraga speech ni haina tawbadi theng na de ekoi sam jaga area khara khakta dagi ko react to boina ui aduga mainstream media da shu madu ilak lakpa theng na de Manipur da phong leading local papers sing maruina mainstream media sing da the particular media ama da madu iba male anyway madu gi shu behind the screen result lairam basu yai aduga amana ekogi MP Alfred na phangiba matam se only 6-7 minutes kumba khakta phangbada mahakna matam je namdana lobada hardly 11-12 minutes kumba lobani waneba natroja ai yam sang mangonda plenty of time si ample time si p de phangdeba sigi 10 khaba matam je da mana union budget ki matang nei na thoi internet displaced person relief camp lai basing ya wa nei nei flood relief pi ta special attention pi da bagi nei prime minister de intervention tau da bagi matang nei aduga even Manipuri singna haibetare particular Manipur India ki tamukta loba contributions loi nei haidi yam ten matam ma second ama phobu manghan da bida yam phajana matam do sijine ba aduga hoi mangna drug cultivation ki illegal immigrants ki issue do ma pande du kai gi hai matam da parliament ki floor da ahan ba hojik major issue ma'am ma lerga so inquiry commission na supreme court ki level inquiry committee sema lai greb inquiry committee sema ga leiba oiba pot to da mahna particular mana representation Manipur ki MP ne na salaga parliament da mahna du to ni haibagi tanja dudi kitang pharak tam gadau male parliament da mana qualifier shanti purnai hona matung da inquiry to the puthor kadau ne ba kanana lebak thugai ge kanana lebak session ge lui lak se gadau ne ma ke apa objective ai today ai gi awa tar ba sing internet displaced person ji mafam chana madu gi dakar lebe pbu special package pbu flood ki da awa tar pbu aduga shanti enjan nan view imphal de gi chathok ya da ba ching de imphal da lak ya da
यादवा अनि सिगी लईब पोचे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 दा फ्री मूवमेंट फ्री स्पीच खुदिंग मक वायलेट तोबा अदु याम पल्लियबा अना होय पलनिंग ओजागी ताजेन पलनिंग मैम दो अखोई खुदिंग मक ना पलनिंग बा हाइदी प्रपोजल हमनिंग बा मैम याउरी बनेबा अदे हेना तबुदबु टाइम की फैक्टर आइबम सु लेबनि ना मांगना खुदिंग मक तु अदु नै नुरब तारगदी ए कई नोइना नाकलम द सखरने अदु सौराकपा मैम ना स्केलेटन ओइबे एरिया खरा सोक्ता यादब खरा दुदि मा फजना सोम ब्राइन खले अदुगा अमना अखोई ओरिजिन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है मांगना डिसाइड तौबंगम ओइ He is not the authority to decide the origin of the conflict. He cannot judge. He cannot judge because he is representing the whole state of Manipur. He cannot blame to any particular community. He is not representing the particular community. Once he was elected from outer Manipur Parliamentary, but he is the MP of Manipur. I couldn't put me and Manipur MP name like Magna, even though Mana खंगम में हारगसो खंगसो मांगना पार्लियामेंट की फ्लोर दा नंगना होबनी ने माना होबनी ने नत्रगा सी कम्युनिटी ने हाइबदी पार्लियामेंट अमगी कइनो एमपी मोइना मागी लेम गने बा मागी लिमिटेशन में हम लेम गने मदु प्रॉपर फोरम दा जस्ट मांगना इंक्वायरी कमिटी दु गी इवन माना पार्लियामेंटेरियन कमिटी में सेम बे हायर सो अदु ब मतम द माना स्टेटमेंट पीबा मागी रोल लोब मतम अदु न तोंगा ल मोइम गने बा अदुगा जस्टिस सी पूरक निंग बसे आई लोइसन जके बा ओरिजिन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट से अखोइना डिसाइड तो यारो ओरिजिन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट से मधु इंक्वायरी कमिटी थी जलगा लेब कदौन हैमदा अखोइना अदु हाइबदु यारोयबा असा जागी ताजन हाइबदु पोट अनि नो तौसन जाय ओरिजिन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट जस्टिस पुरक पय मता असai kana khoi na ngasai gi posak si khoi na rona khoi MP ne hekta ngasai gi do gi ba decision na right am pio do pio har ba chu de do jar pio to wo issue that haji illegal immigrant myam sel kan manipur da irang thon ne haji confirm tawre na adudi government haji bani ko harati ko si issue manipur pun mangna india pun mangna hayana bo adu potu da adu oiraga di adu oi hairaban ma do action ko pidu ji kai gi no habu gi ba ma gi hitam to bum thuk press na no ni da sine hauchi ki haibo potu da ne अखोई की हाइनिंग बदी मैं अमम लई गने बा हाइनिंग मैं आम दो टाइम की फैक्टर में अमम सु लई बनी ना आई साइ जरे मिनट 38 खकी फंगबो मतम दा माना मिनट 30 धोई नम द लौरी बने बा अदना अखोई ना एग्जाम दा पाखुम मैम दे पिनिंग बा तौ दो मतम बा कान सी मुन बई फिबम दुने बा बेल अनि मो वार्निंग बेल अनि र पी स्पीकर ना मैम खंगबिरम गने स्पीकर ना अदु दा मानम दना याम नुंगसीबो वाही मा है बा मणिपुर था 35 इरान थोपर लोइसंगमद्रगा अइना मणिपुर रिप्रेजेंट मिनट 35 खक पीबी यादबरा कैनोइना अखोइगी मिस्टर स्पीकर मैडम द माना पी लौएबा अन अखोइना येंगदौसे हौजिक सु लेरी मतम लेरी नसीबक ओजाबी मोलंगागो मतम द ओजाबी मोना नसीबक सो दम हाइरे पुंग 12 की मताइ एमपी ओजाबी मोला सो मणिपुर द थोइबी इशू सिंगी मतंग दा मैम आई मदुदी हंजन जरोइगे जाबी मोला सो ओजाबी मोलगा अल्फ्रेड का मखोइ अनिना मणिपुर की मतंग से one time the punga mani phang ban natam na minute manga tariat tara tariat phang basi dane jam chal laga hu parliament dan nai ri ba se khoi myam support to minus increase to minus yes feedback birak podo ja kita jin hai do ai khoi su feedback support pi jage ba oja natago ja bimonda ai khoi Alfred oja Alfred honorable member da next time tati cc option ba ya ba ai khoi suggestion pi jage ba so that हाइबीर इदु अखोई फजबा ngaktaneba अखोई न मदु हाफन निंगते हाइबो सुनते तौतबु मागी मतंग की फ्रैक्शन सिचुएशन दुदा लोइनमक अखोइना परीक्षा द इगे खलो जिफाबु मैम इवन नंग हौदब दोइन तेनबा मतम दुदा खुदोंग चादब मैम रेंगबनी हाफन निंगबा मैम सु हाबकनी जागितेजन पीबा सजेशन दो मणिपुर काय नंगाई कनान सिलकपनोबो रूट कोसेस सबजान थिदोकदब मसी प्रायोरिटी ने प्रायोरिटी बेसिस मदु अखोई हायन निगन कोई पुखत कदा बो फम दि पुखत हनिंग बदि गामी दु मतम दो अककनब लिमिटेड ओइबना मदुदै जुदा पुखत पदुदा खुने पुखत हनिंग बा हाफलंग बा मयाम चिथनान थाउपगो फम अदुसु अजौबा फैक्टर हमने बे थंबिरि ओजाना आई ओजा चंद्रकुमार लाक्चगे ओजा कोइगी मणिपुर सी तोंगान तोंगान बा इथनिक कम्युनिटी मयाम न पुल्लगा ताब मफम नि मसिदैसिदा कोइगी तोंगान तोंगान लेरिबा कनो हौमिनरिबा हौमिन कांगमिनरिबा कोइगी तोंगान तोंगान फुरुप मयाम से पुन्ना नुंसी जाना हौमिनरकपदु कोइ ngasi maksu ningsingi madugi kano do leiri na koigi am nungsi bo fama haib tare koigi outer gi mp na thambi ki loina hojikti hojik thoiba su irang su kan ong going crisis leiri do kam nungsi na haumin kangmin rakpa ama to ne lakmin rakpa koigi tongan tongan furup mayam se hojikti ai isa si isa gi identity si gi matang da chingna ba po e haba wafam si yam nungai ta wafam se phongdo ki masi bo koina masi kamaina da thambi ba ya habadi karamba koigi aspect gi ne hani geng ba ya ina traga koigi tongan tongan ma leiri ba community mayam se manipur da tari ba singi furup singi punna thogla kan hekta अखोगी इरांग सेदा इन्वॉल्व तौर कांदा
पुन्ना कनो तौबगी सोल्यूशन से पुरकनबगी अदुगुम साम तंगाई फदे कायना खनब्रा लोइना हुजिके अखोगी एमपी ना थंबिखिबा इसाद आइडेंटिटी से इसाद चिंगनबम पुगलेसी मसे करम एस्पेक्ट की कमाई थमकनो कमाई थंबिनियो Thank you, Surbala. Yeah, your nice questions. Khogi honorable outer ki MP na pukhachi base ko. Khogi khudam mon hajar of the koi hajar je khogi kanoni masamak identity khogi ma tangkhul loina ko oram basu ya yedu mana di khogi Manipur se khogi kanglup kaya mana kanglup kuncha tare nipan na khogi sarga level lamne ba different language khogi different mother tongue khogi language adi culture khogi tradition adi dress pije chakchada adi chakcha yu sakta khogi tongan leiribane adu khudam mana hajab da khogi sangai marang khunuk de leiba sangai ethnic park sida khogi sangai ethnic park sida sangai festival gi mapam sida tongan ba khoi kangluk ki yum mayam leiri dune ba khogi sida kuki gi naga gi mau gi adagi tangkhul gi adagi maite gi ko sangai ga sana yum makhan leiri dune adu akhoina thaina dagi mahoro dagi khogi lerak poda khogi multi culture ethnicity se khoi nga tun leiri ine ba ko adu laibak body Tatara Mari Mukshe Hogi foreign aggression Hagadra Natraga Hogi cookie militant Shinchina Hogi terrorist in Landa Vigi Nasi Asigum Bakanoje talk ribani ado mahak masamang na su khogi outer gi MP or su khogi multi ethnicity culture se khogi identity se man ngak na khogi yam nusi chana ba khogi adugum ba nation integration khogi adugum ba communal feeling leita ba adugum ba khogi symptom Lily Bushing as a young Sichanaba, Hogi, Amatoina, interaction to the Nakogi, Mahur, Tainagi, Mahurun, the Laban Sichanaba, Akogi, Mera House on Bagana, Kogi, Sing Laya, Koi Matam, the Mera House on Bagana, Kogi, Sahi Kodingi, Pijaptoria, but she said Kogi, Tankulgi, Tongan, Bakogi, Singi, Isilin Housing Laga, Zagoika Sana, a 10 per cup with Nakoitoria, a Sigum culture tradition, Akoi Tainagi, and si chana ba se mahak masamang na ngakning ba adugum ba khogi ethnicity se mana ngakning aduga mahak masamak kumba adugi matik jaba parliamentary MP amanaga sana khoi laibak ki damakta khoi Manipur jongta nungsi biba khanba se khoi dil yam laibak pabani ado ngasi tampa amasung sing da leiba singa se khoi magi wakhan sana khanboi batardi khoi rajniti gi wakhan yaudna khoi peace solution asisu yam laina porpang amune khali khoi hojik mahakna di parliament da hai himatam da khoi matik jaba MLA maraksidagi khoi Chief Minister said replaced on over high here. Chief Minister said, if the CM will be sense the what are the Santi Porpoya, peace solution, Lambium, Sulabia and a high. Adu Maze Kanagumula, the political rivalry at the Mangon, the Koyam criticized the window, we must issue peace solution, Lambium, I must mention to Eduga, Mahaki, Wakalon, Mahaki, Manipur, Nungshiba, Asumba Puxen, Wakojan. Yamna, he's the really what is son of Manipur ko haidi Manipur is amukta di mahase matiksa adugum masane bako have never born in Manipur adugum matiksa educated or modern education phangwa ko Hindi amasu English po phadana ngang ngamba ko convince to ngamba asugum matiksa ba ko singlei bak to pokhi ba se ko amta chokthok chaninga ne se hai thamjuge ja ai GETAJEN da lakchege ko Aza hojiki kanogi matangsi ayambana kogi hek hobudagi hongna habatare kogi parliament su hanbagi budget session ja hojang kanda kogi magi introduce ogo matam da su Manipur da justice pura o India si Manipur se India gi part amani khoi punam khoi si mani kanogi India gi nagorik ni citizen ni do kari gi damak ta hojik fawba lakte prime minister na kari gi damak ta hanglade yengde mikau mirau phol se kari gi ta de haibo form se leibani mastaida lakchaning bisu ja koi gi handak ki mana pukhat ki ba wafam mayam seida koi
खरा मन कोई क्रिटिसिज्म लाक हाइबे तारिने तोंगान तोंगान ओपिनियन सिम फोंदोरकपदा कोई बजेट की सेशन सैदा अदुम खरे हेना फोकस से पीदबदा नाथैबगी मवोंग सुमाइना फोंदोकना ओपिनियन मैम अमसु कोई लेबा हाइतारे अदुगुमसु लै अदुना सै मतंग की लाकन ओजा की जाजन कोई हुजिक सेनमिट लोन जे साथीना सो ए पर कैपिटा इनकम लो तब अदु इन्फ्लेशन की चांग के यामना हेनगलकपा मसे पुनम के तसेना कैदिनो हाइतारे रूट कोस से कोई मणिपुर थोई बाहदा मति इरांग से मसेना सो अचौगु मरु मनि ना हाइबा तारे अदुना कोइना मसिगी हाइरिबा कइनो मयाम सी पोट मैम से कोई सोल्यूशन से पुरक्नबगीदमक्ता मरुइना कोइना सोम नक्लोमदा चंगसिलाकाना फोकस तौबिसने हेना मरुओय हेना खलकाना ओजाना सु थंबिकिबदो पल्लिबे इश्यूज मैम थंगतख्रे हाइबे तारे पनग्रिबे इश्यूज सिंकिदा कोई मतमगी कोई टाइम फैक्टर लेबना पुन्ना थंगतप ngamdakasो अयामन ओवरऑल हाइ तारे मैक्सिमम ओइना याम मखुन येंग मतमददी मियामगी अपामबसी कोई अनिंगबसी मपुंग ओइना इंडिया सेंटर द योहनबा एंड टू द होल वर्ल्ड कोई फोंदोखरेना लौबा याब्रा कमाइन थंबिनिगे Surbala Mairembam area sida koina ngasi ki topic sida am controversy lai je controversy ngasi ki topic se koina kanago mi ma koina phai thagal pa na kanago mi ma koina ngasi yam mangul in thagal pa je sai ena je ngasi ki topic sida di madu koi khana issue siga then Manipur thoi crisis siga di koina kanago mi ma koina phai thagal pa je di ta singna koi matang matum chadri loge hasi koi ojara bi jabi koi mamor jo haram me ko honorable chief minister si magi thok phaba or phatta ba twan thamakan ojara bi कोई पामजरी को माजी थक फबंत्र फदब तोन थमकांदा कुकी न तालबि डिमांड जी लास्ट ऑप्शन न जिमन हाइरिसे चीफ मिनिस्टर सिंदु हाइबने सुमने अब तो कनु येंगिन जिगो जरबि अखोय हाइनिंग दना चीफ मिनिस्टर जी तसिंग फद्रे हाइरे कुय यारे कोई मैतै कम्युनिटी यामना सु चीफ मिनिस्टर सावरि कमाय सावरि बु लेबि इशू जी मतंगदा जस्टिस अमन नत्र गना सगी तरि थबक सि मतंगदा सगी असेंग मसु म कोई हाइदे तौदे लेबाक जाति खंदे न सावरि ने बखुजिको अतै मागी मनगी तो खिजिको डिप्लोमेट को तबतबु कुकी ने पनवतम दा हाइसी मैतै से मिनिस्टर हाय मोना ओजरबी मोना पर्टिकुलर हिट तौरिसे मैतै से मिनिस्टर हाय अल्तागदी मोना पामिसी मैतै न चीफ मिनिस्टर जी ओइबा चीफ मिनिस्टर जी अंकल बिरेन जी को हानिंदा ही वाज नॉट ऑलवेज फॉर मैतै ओन कम्युनिटी को मकी चीफ मिनिस्टर माजे मैदिजे कुन पाजोइना देन मना अब साइ एरियाज नि को ओजरबी को ने आम कन्ने को ने साइ कदम ने रइसे कुकी ने हिट तालेबा डिमांड जी मैतै न बु हेक तौरगदी हाय पोसिशन मोना हिट तौ चटलेबको अदे एनादे कोइ दंग साइको एना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तब थबुक्सी चीफ मिनिस्टर तब थबुक्सी की ओर पेन दबा नत नुंगाइतबा नत्रगना ngसागी एनी स्कीम दा डेवलपमेंट दा व्हाट एनी प्रोजेक्ट अमदा तब तौरिबा थोम थोदा सिंगी दा सिना मरम ओरगना कोइ पामदबने हाइबसे हाइगदा क्लियर ओना हाइबिरो ओदरबी कुजि मतें बांगजरगे अदो चीफ मिनिस्टर ना तौरिबा थोक थोदा सिंगी दा पॉलिटिकली येंबदसु एखोय हाजिन ngसागी फत्तबा नुंगाइतबा मयाम उरे हाइबदो ओदरबी कुजि यारगे प्रजा मोइनको अदु मधुरी पोतो कोई क्लियर फत हम चंगिएब देन मना असिना पॉलिटिकल पार्ट मन को जरबे अदु कुकी ने तालिब डिमांड जी कइनो कुकी ने तालिब डिमांड जी मैतै न बिरेन जी मैतै नि माना चीफ मिनिस्टर ओरगदि हाइबने मोय तालिब डिमांड सिदे याम अलु पोट खनै नि जरबे अल्तागदि मैतै न चीफ मिनिस्टर ओइबदु मोन पामदे हाइनदि यानिंदे हाइ तारगदि अदुगी पोतो द मैतै हारकने तारगदि मोगी इंटेंशन कइनो जरबे हजिक मगी कारी एमएलए तराजे कुकी के एमएलए तराजे ओजरबी कुकी एमए तरासिना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के गवर्नमेंट की पामदबा फजदबा मसत नुवाइतब मसत नत हाइनदब मयाम जे पुथो की नान उलोना ओजरबी एक्सपोज करो कई गिदम तो मन कोइ मिते सिबिदान हाटपनो कई गिदम तो मन सेपरेट एमिशन ताना होना को मतमदा सेपरेट एमिशन फंगनो होना मतमदा कई गिदम तो मोना मिते द खुथार मिते सिबिदान के कई हाटपनो कई गिम मिथामनो ओजरबी कोन हाइजेनिक पोइम कोइ सिसिन हारिना सेंटर ना डिवाइड पॉलिसी सानरका नगसागी थवेन तौगे मानो पखर याव है कुछ यारी कुछ हाई जिमी कुछ परमानी मरमदी सेंटर ना रोशन बे खलग किछु वाना ते बजाबी सेंटर ना रोशन बे खलगदी अहि नमी वाना सेकेंड खई वानी कइनो हजि मन लेखो नमी का लेखो हाइ ता लेफल का नजि ले बिजदी नमी का लेफल को पीस फंगा बरने बजाबी हजि का का पैजदी अदो सुगुम मयाम जिंसी करिगिदमक्ता लेबा अमगी सरकार अमन लेरगा लेबा अमगी माबी पाम ओरकान मदु करिगिदम मदु यंगबिदब नो हैन खोबयाम सुनु लावसिन प्रमाणी अदुबु कुकी सिंग तालिब डिमांड फरेने एखोदा सायनि इसना ngसागी एखोदि लेरिबो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी फम थादु उन्टर रिजाइन तो मा हेक थादु को नमिता ngसागी पीस फने तारगदि अदुगी मनुंग हिदन एजेंडा दो मियाम खंगन बियो खोज खंगन बियो चीफ मिनिस्टर ना तौब थौक्सगी अपियन बेंद लेबो सकसे ngasi whole community na minero फुल कुंथ्राम मरि सिदा मान तो अपियन बेंद मैम जे कुकी नि खंगे तो जरबे मोनि खंगे हाबने मे हाइनदि माना लोइन तौबनी माना याम थोट मनी मा एक्शन मे गुप्ता ngसागी कोई लेबा पीस प्रोग्राम हाइरबनी ना मदि पोतो मियाम खंगन बिरो
aduga maitai sing onjalaga no more koi nongoi ka paroi ai koi maitai halaroi maitai yum nongoi ka paroi maitai yum mai thar bai base cookies ne assurance de piyo khoi da kuj mating mang jarage praja moina ojarabi side posan ko yaw koi na hayen ngi di government ju koi kanme wapum su de center ko kanme hum manipur government ju mangai center ju mangai mogi leiri bo khanon toy phim jina ngasi kai dawre suk chang lan ma tha tara mangai lan chathan bane mo lo shin bigi ari ko thok na te ojarabi asigi manung se ko hayen ngi justice ko sai ko hayen do popi thari ba iligire me yam gi maram oi ba masagi da tagna kogi narco terrorist tori kamu makuto khulai apho par tori kamu singja masi kana na ba ji ko men thok thok trasi jarabi masi puthok na ba masak se ko hana tanum chang rasi ko podo madu puthok madu gi justice ama choi lapum thue marum da leiraga nongoi pairaga marum da leiraga drug tharaga masi ojarabi da yingi ne imphal me ore tade mesiba imphal me ore cookies ne ne jaga jaga sarami be yum mo ne ne jaga mo ne ngasi tori pot na ngi da thousands of crore ki property news mo le mi je kai la ko source no kai la ko income no hai ba sida lupa crore tara sang kunjon kutha sang sari bi yum yam sari bi mi sing je kai de source no mo kam chaw thong to mi no papa bu ro kyam kin mo bu ma thong sa thami mo mi no mo je sahi manga popi tha ba la ko income duna low pari mari manga tara pura pressure la ganda khumpa aman ta ya ram lambi mo shin no na to na bi adugu magi root cause do han thong sang yi ko na ini gele imege me am ta thong sang yi ko na nongoi pai ko ji hana ko na madu ge ba khino ko sangi ba du ya nung du madu thabo to ko di no no fo ko le se ki government me te center se ki government se ma center se ma thabo to bi ba ni ko to hai shi mo ji sin ro do ko ko chme ne de to ko ta mo ji cookies ni intention ne ba sakti ka dore mai tai ha ha ka na man palaga na mo ngang di manipur ko ne chief minister se chief minister ne pan palaga bi ro ba dare bi chief minister palaga bi ro ba manipur chief minister tai thabok se siya e ya ji koi pam de si nuaite si development policy nei masi tawi hai base political ngano ko ko su yage mai politically na na bro mo ki emene tara le debo kai idam to mai semi lakta bro jarabi la de na ma na ko na jeni di sen sahi tara tha tara ma phung pharak pagi pen da du ke asi ngari ji ko political life structure ga no ke masin je phai na puru hona budi yaro hawi me issue ji center na development policy na ga na ko masin khang lang tha ko yaro ko achumba justice sama puthong ba da makta ruling wa gera opposition wa gera hunmere na ba muta chap chana anaki manipur thugai na masin mi chakana no manipur thugai na hona chakana no kai idam to popi tha ba yali bino iligire me ga ga han na ba se mado mana to buni ai to buni hai muta opposition party ju kuthil ga hu change ba ko cooking MLA tara na manipur gi MLA ji le mi na ba ngam jare roi ai ko separate pa ne phone la wuding ma ga ai ko gi opposition to ruling ka mu du na mana la ko mi ni fu du na cooking na lali ngasi national thakta international thakta ojarabi ngasi ju khona bayam footage am khoi ujari ko United Kingdom yona America yona adagi Russia yona mo na ngasi memory dum thabai khoi cookie jo community ka mun thab khoi ure bako ara ba illegation ma yama ngasi mo na ngasi national thakta international thakta thar kan da ngasi cookie emene tara na support ga pura tapadi ngamaga ai khoi nifu jina sida mana to uni aina to uni na su hunna me tum gaino just achum do ara bu to ku shi kana ho jun sumra RABI da lakjege oza khoi hujiki kano gi matang si CM gi lakthok tagi matang sai da khoi gi MPCC sorry khoi gi MPCC ma di mayam khoi gi mayam gi oina leiba potne kanglup sing gi oina khoi tongan na dum yeng ba yaroi tongan dum yeng ba gi wafam do khoi du tongan tham khra kan da CM se lakthok kan da phanti purakani tapthagani na haibase masi chumdura natraga khoi kari phibam da laige se hana koina amutang phajana masida oina koina yengbana phabra kamai thambini Surbala khoi gi Congress amadi India bloc India da laiba si masi Manipur gi CM gi wafam di tongan thau gi na India gi Prime Minister Narendra Modi che ma sindok ngai ne bo Amit Shah sindok ngai gi ne bo maramdi ekhoi political gi oiba RABI da haiba tare ekhoi lawfam to par role si political sidi masa gi political party aduna sasan pai ngai gi aduna hena better administration to gani haiba pandam dune ba leire che Manipur ka ki wan na te ba ado India da Manipur da su
था तराग तरुक औजिक जंगल है अमका था तरा मंगा हेलाबा सिदा सेंटर दसु बीजेपी पाइरबा स्टेट दसु बीजेपी पाइरबा स्टेट की बीजेपी सु एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंग पाइबा कोलिशन गवर्नमेंट ना जो नपसरग यावबनते मागी बीजेपी मसिंग फजना सुना पाइरबा सही तरेट फाराबा मणिपुर पाइरेबा बीजेपी सेंटर द पाइरे इसिन सही तरा मपुंग फाखरबा को नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट से सिगी तांजा सिदा अखोय मसागी कइनोदा गवर्नमेंट दा मसाना हाइबंग गमजद्रेब डिमांड तौबंग गमजद्रेब लुरिसे सेंटर दा बीजेपी सिदा मणिपुर की गवर्नमेंट के गसा जागी ताजेन हाइ दु याम फजई कुकी बिल तरा दु खाइदो खरगे एमएलए यांखै लेउरिएबा एमएलए यांखै दु खाइदो खरगा कांग्रेस की मंगा दुसु नाक्तंग थामे खलसे निफुंग आमोय लेगा निफुंग आदु नाक्तंग थामगा तरा आमसु खाइदो को कुंथाम आमसु लेरिएबा मखोई की कुंथ्रा खकना कुंथ्रा माथोय खकना मेजॉरिटी फंगगा सरकार सेंबा याबा मोय की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बीजेपी मसिंग कुंथ्रा थोय हेन फंगल लेबा मखोई खरा पुलगा मखोयना नो सेंटर ना येंगबिबा मियेंग सिदा अखोय याम सोएना मखोयना मखोयना तकनगद पोलमनेबा ngasi अखोयगी दगी एमपी अमका काखिबगी स्पीच दा मागना मणिपुर की मतंगदा सीएम मणिपुर की सीएम सी सिंधु अगदी हे शांति लाप यायना हाइबा वादु अदुना इशू आईडी अदु इशू ओइफम थोक्तब्र खलेबा माना हाइबदु पार्टिकुलर चीफ मिनिस्टर सिगी सी सिंधु अगा पार्टिकुलर कम्युनिटी एम दे खलुदी हाइदे माइबा यांखैबो हाइबिरेबा यांखै हाइरिबसी इवन लेइबा लेमौरिबा कुकी तरा दुगा काइदो के लेमौरि यांखै दि मनंदा नि अम्मा कैनो तोरसु नि फुमा पुना शांति प्रकनि हारगे दि अम्मा हाइबने माना पार्टिकुलर कम्युनिटी एम प्रोजेक्ट ऑफ लेइतेबा को अदुगा मदुदी मेजर इशू इन संगदेबा माना संगिबदि सेंटर की इंटरवेंशन वाटमन बदुइनेबा अखोइने येंगदौसे हुइना मी एम सिके हाकांदा करीगिदोंत मीदु हुइना सिक हलिदोइन नि नैनगद्र नत्रगना करम्बो हुइनो मीसि अमिदोइन नैनगद्र सि खंगदमनेबा हुइना बि सिकपसि नॉर्मली सुमलै कान चिकतेबा हुइ अंगावबा कैगुंबा दकान चिकि अदुना हुइ अंगावबा हिराका थारिनेबा हौदों मीसे सिबि यावइनेबा सिचुएशन अननेसेसरी लॉइबा सिचुएशन इंसिडेंट अम थोकमोदा मणिपुर द थात्रा मंगा ट्राट्रुक सुबा वायलेंस समा थोकपसे यामना साथीबा मणिपुर की अमुबा कालीनेबा मौसागी अतो अतोपा इंसिडेंट का चांगदमनब खितंग यादब खलेबा अतोपा चांगदमनब कम्युनिटी सिंग यादब पार्टिकुलर एरिया खदु या नत्रगसो ऑल मणिपुर के अखोई की मेजॉरिटी मैतै सिंगना फ्री मूवमेंट लोइन तौब यायब ट्रांसपोर्टेशन लोइन तौब यायब मदो मतमदुगी ngasi dei chai kunthra ko humdoi gi mamang da thoki bu kunthra mai gi mamang da thoki bu issue dudi social media lai tri ba internet lai tri mobile lai ba matam na tri ba madugi information do timely center de intervene to was mayam da public da khangan bu wa ba matam ne कांगुप अनि खकी तोके हौजिक की मतम जम साउखलबने हौजिते मेकुप्ता विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इवन एनी वर्ल्ड की एनी जगह अम द प्लैनेट अम द थोकल प्लैनेट अम द थिजलब मतम ने अदुना सिगी छदे थात्रा मंगा ट्राटुक जंगबसे ऑल मणिपुर अखोई की नौतो ख्वाइदि की लाइबक थीबनेबा अन अखोई नौजिक येंगदब से अखोई की गसाई भी दुमाइना कुकी एमएलए तराना असेंबली सेशन अनिरक याउदबा अनिरक याउदबदा बीजेपी लेंगाकसिन यारिसे मणिपुर की बीजेपी लेंगाकसिन यारिसे स्वाइदगी हेन ngakpa leitreब अदुगा असेंबली सेशन दा एमएलए तराना 60 मनुंग तरा खाइदु के बेसम सावबनेबा सिगिसी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर लेवल होम मिनिस्टर लेवल नो नखोय असेंबली सेशन यावइन डायरेक्शन पीब ngamdrisina kaigi dongta that means adudi makoina phone na sogala backing narga no manipur assembly section yaudresu nako mla lawthoi haibneba minister ani na hauji government paiminari ba bjp sarkar se minister ani thame minister ani sagi portfolio amam dang lawthokpa yadabra ba kaigina no moi portfolio lawthoni bagi natte ba कईगुब खरा स्पीकर नत्रग चीफ मिनिस्टर एक्शन खर लवे मतम एनपीपी दगी काखिबा अखोगी श्री जॉय कुमार डिप्यूटी हाना मतम डीजीपी ओइबदो मा एनपीपी के एलायंस और बीजेपी सरकार सेमिन कान कई वही खक्कीदमक्ता डिप्यूटी सीएम ओइबा मासे पोर्टफोलियो अम फाइदब डिप्यूटी सीएम मैना चुमना सोरो कोइलास थंबदो थंखिबा अखोई मेटी में समसेंद दे अदु एक्शन दो लोग ngomkiba ngasi कईगिदोंता मखोई तराददी मिनिस्टर अनि दे पोर्टफोलियो म फावबा कईगुम फोक चेंज तोब ngamde that means अखोई politically टाइनर से अखोई मणिपुर इज होल अखोई लेमिन से अखोई political party खेनबदु थादोक्सी अखोई दी हौजिक मेजॉरिटी ओइरिबा मणिपुर की बीजेपी लेंगाक सिदा जाउमिनेब खुदिक ने अखोई कैदोक्सी के अखोई प्राइम मिनिस्टर की थोंजिंदा होम मिनिस्टर थोंजिंदा सलगा अखोई पुन्ना हाइमिन साहेब से अखोई कांग्रेस हम इंडिया ब्लॉक ना हाना दे के हुन क्या रगायब हौजिक सु रेडी ने तौ साइब पोलम लेब अखोई की कांग्रेस को डिमांड तोंगा लेते कांग्रेस की
moi yes Manipur praja aya mana haina ba yauri bane memdi koi Manipur ki chief minister mathona phudok taba adu tok taba ada sini myam haina ye ba ado hauji MP na chief minister simagi mohota to pani phuwa pandragi amma sinbar kai kai haraga madumang na prime minister na hauji sila abroba no silakte ba that means concern opposition ki role amada suggestion ama mana sum hapsa bagi wane ba madumang na koi da shoge tam shok panate madumang na madunda id madugi area du da satpai mohota koi gi government proper government se government ki yamna tawpham dokpa daita government na lawpham dokpa daita se sabsan lawrak tab dagi aduga leiba government se state government se center government na bai soi ba miyeng am yeng ba aikoi da asan mi rai nai na yeng ba aikoi bu aikoi da atomi masa dong na singchep thabai mong dong yeng ba center ki intervention si niyom chum da ban nga si aikoi du wari ban sinda ana aikoi ma sen gi makta aikoi gi leiba MP singsina kai gumba haiba matam da awada pa suggestion lo payment na se hamin na se awada pa hedo genjin tabu hauji ki agenda di maroi be agenda de mani no Manipur tangtu le ta ba phon gadong le was Manipur si ahan bada sathok sachin movement si ya halaba internet dispersal ji masam se ho ngasi mengo kokta gi da sericulture project ki mafam da ising thume khwang jore relief camp da leising siku kai yoem go dige aikoi na sonda TV da atopa aduna ngangi mana ngangi na sarkar na du tawba tawda bu hun ngang na di relief camp da leising jin mayum do khwang jore ga senthok na di si mieng si numit kya si tha kya tham kisno sahi ama buga makhai su jalaba phar ka no basi bhogda sigi tangdu leta ba do hana concern oi chai ni dai khoina aduna tana relief camp da mi suicide tor amni relief camp da mi sigi bagi magi poloi ngai sing nei ngai paisa pibi de di sina haida wa pham la bani relief camp ki sahi em ki one time pi pham do pa pibi de haina lam sukum ba me amam lai salak pa se masi concern hana oi khi chinina hoi yes chumba lan ba Supreme Court ki all India ki asai ozagi da jan haibdi am sumi Union Home Minister na Prime Minister lebenda khud thinjalak ke di second am bhavana te makhoi na matam sana thinjalak ta ba makhoi na ne leithuaga na koi na lebse makhoi ki mana kong da khoi punna yemin na se aikoi dol dolali ki khena ba leite yemin na si aikoi kari ro lokjo ge khoi lokje ge ba aduna tana aikoi chwaida nena aikoi aduna ni honorable Rahul Gandhi na LOP na ahum lang ne Manipur da lai se India block ki MP team kun ga ma thui lai ne loin salim ne relief camp sing da su dam da su maram de all India ki lai ba MP sing na particular community am da particular am da sang da ya de ba adugi phibam du ne na hauji ai na tension jak pa da hai je se aikoi gi oina kari dok si ge hauji cho honorable chief minister na ne all political party meeting ko bio ngasi Bangladesh prime minister na mayamna irang ho padi Bangladesh prime minister mai maram tha do India de sense lak pada matam de India ki prime minister Narendra Modi na all political party thor ga ma serious oi concern dawi yum thang na ba to pa country ki irang de mana concern oi Manipur ki concern de kai all political party kau de ke khoi mahangna Ukraine ki Russia ki damak de mana concern oi ga thoina nungai ta phongdok pi sat pi mana Manipur concern kai gi oi de that means Manipur ki sidi thawaina tawroi haina tawdriba haiba question am laiba adu oi batargade atobi masa dona shotharaba matai sidai de border state ta adu conflict zone da laiba sumba aikoi indigenous ki identity mang khade na pakhaliba matam missing jam jana ba phurup simada thawaina na atam na tam thiba mieng da yengba adumba lisal ado Union of India ki hujok ji laiba present government BJP government to lisat che Manipur ki BJP government sina para matam bi patangai fadeba adom gi to step khuding mukta aikoi support tok jage Okay, Oza Aroiba Brown get Aroiba say Zagita and Damulak Jake, Zakogi, Zarabina Tambikre, Habidi, Chief Minister Gimatanga do Dasimam, just a suggestion. Suggestioni, Pongtopani, she might order the Pagadas, mind over the airport, Nedogata saying the Motam Lidudi solution has taken no government by the Basigi, my Ahobani, Manapuracadam habit of the Tambi Duga. Alfred ki magi minute tra khare hen ba tra mathum ki chang tangang ki ba khoi ki magi ken tham ki ba fam se da khoi ki Manipur se India gi yek na banate nation asi sagat na bagi role lawri ba miyam ne ba fam che tham ki duga ma na ngasi lai ba si miyam gi khoi ki taseng na sentiment phong dok pa lak pani basan ta bala ti lak panate hen su tham ki bani hai ba tare si gi matang de aroi ba gi oina kamain tham bining of fam se ga yenga ga duga man thamai ba fam se can the MP's speech be really considered as a spark for controversy kamain tham bining oza chen Surbala kanoni sentiment kre hemen na khoi ji wa ji kan ngang bani ko adubu last option ne khoi hajening si hui ngaur di huibu thi ha ba khoi mitei problem le ko hui ngaur di huibu thi wa ba je haji ku ki ngaur bani ko ku ki ngaur bani na sagi ngaur ji kai do ngaur li no ma pu thi um changi khoi na ko
mapu du thopi habni ko haina poto an library ba leader khodi mana sida khona khoi masing ngana je politicalize tong na ka isam sam na simple logically kon hajing je ka sagi library ba yengbi ba bior khodi musim mangai aigi magi aigi na sum tong na khoi masing yara roi an khoi hajing je isa gi yum da thokte aigi yum da thokte haba gi damak ta nga sai akana ring singna ka nga sagi mi de criticize to thok khoi to na se hajle phim je politically library ba ruling amdi opposition lay ba thok je moi jum thok tok jabani adubu ani maksi joint venture oina chamina matungda hajik thok ka manipur issue je punna thinamina ba changi haba du ya pam du ni khoi thamjari sinako adanga sagi issue that adu haire na khoi chana kan da sagi khoi masin criticize na kan da si narco terrorist ku ki drug mafia kang bu sin tortu lan je ngasi mobile da sagi hang yeng jara kan da ka dawre aidi ozara bigi mini aidi ozari ta jengi mini khala kan da ngasi sai simai yeng jalam bani ko ozara bi da kai gum khala khallaga laiba mali ga na thok khag mi shi ai ka shu hena leite isi naw gi musina badum lei ko kana am kana sagi masidi da dum negative comment pipsu lei ko ka shu ka di ko welcome tawi ko to do but kun hiding je mang ta bi issue je china first ni leibak thukai na chilak pa isi naw mayam nga si leibam jang thon nga si lip kem da leibai pa isi naw mayam nga si ozara bi na habi du ni masi kamana settlement to ko dage kuki la lom si tasing na makha ta na tawra roidra tasing kuki na toy bo kholol machat si amon na tawra ha thajo kana lei hai mayam je khoi library ba ruling am di opposition ka bi ri mayam ni na unite oina madu gi oiba asang ba plan am lambi ma sembir kan da amuhan na manipur thuak tan ba amuhan na praja sin akai tu thok tan magi damakta lakhon thodang do lakhon ni gi haijabane adna ngasi gi library MPs na ekoi outer am di inner gi marona ngasi outer ka bi ri ba koi MP obi ba Alfred na ngasi parliament thami ba phom do I will appreciate ko mana ngambi phom ko yam thagali thamoi da koi dum tu chungi ko tawbu tabu ko hajing ngi ngasa gi hekta koina pama potu simu hening matu potu koina pusulaga haijabagi wane do ga su table phang tanga phang ngai manungda koina thamaning ba khai opinion khara koina sai session dokjabani adubu mase in the interest of the general public of the Manipur ko ekoi prajasin khabir kan dai koi kabiri ba MP ani nasu adai lehuri ba ngasai gi Manipur sarai primary ba ruling of the opposition ni lebi kamusin nasu ngasai gi doradiri thinadana manga tarbi issue jima lo seminana hona matamda achoba daitama koi lawon naba khongin changin biu amadi nakan yengbi de chinaw hina junga sagi magi ai khaina dana ngasagi negative oina ngana dana ngasai pose apabo kholom na pusambi rakanda mang taraga leidi bai chai naw chinaw mayam gi mamit gi bi taraga si war le praja singje moi kamai to godo ge habasi gi oba sharing da kain tangam dra ba wahina wakhadna ngamjaba sing la hnu mateng pawmi rakanda ne ai koi punna hanagi normal life de hingna lambi do orna hona matam koi punna thodang ngomina jai thamni thamjagi ya nungai je okay za koi taseng na dum hanage koi ge hat mo dialogue gi forum se nai nera ga dum lak pasu duni ha je koi ge punna apun be ge ba government ge sok ba thongdang lon na mayam ge apun ba collective oi ba punna changsin mina ba mayam ge punna ma involve tok ba thamoi seng ba do koi dakar oi duga yam thuna koi gi sigum ba lambi se changsile hara kana santi pura kan tang du leta na leibne koi na pami se duna after all khoi maru oi se kai no hai kan da government ki ma ge accountable oi ba at the same time koi punna maksu lingjen mana ba de amatone punna changsin ba involve tok do adum se am dakar ba thambi yam nungai jai ngasi ge koi gi dialogue ki program se saruk ya biduna pungfan bai damakta roi bida mukhanna kai khuna jirbo oza hum oza RABI oza CHANDRAKUMAR amade oza GETAJEN bu notice window gi mai kai digi hana thakat phung dokjari ngasi gi nadi khoi gi dialogue program se matang se loi jari hayeng chu pungpham se makta da sungsoi soidana manipur thu iba tongan bai su singi matang da khana nei na ki tan jadu khoi gi dialogue forum na puduna lakti ke miyam sungsoi soidana meeting tabiu punau pam khana khurum jari MBBS admission ki damak country kya da chahi kun hena notice mayam gi thaza bangak tuna mahairoi lising ahum hena admission tawduna lakliba JR International Education Consultena 2024 gi oina nungairaba paujil kya puduna lakchiri Bangladesh Uzbekistan Kazakhstan Kyrgyzstan chingba country kya da top medical college singda MBBS admission gi kudong chaba pizari khwaidigi hongba fee amasung installment basis ta PTN duna yamna line MBBS tamba ki kudong chaba pizari MBBS admission ki damak loan facility amadi scholarship ki kudong chaba dasu mating pangjari MBBS MD PG diploma gi matang da free counseling ki kudong chaba su pizari admission tawraba students singi damak MBBS foundation course tamhanduna yamna line FMGE exam mai pak na ba hona bagi kudong chaba pizari contact to you tahi kun hana notice state singda MBBS admission